Faigo alikima ngalukuma fulutu meja watu sama sendeka ya wilutu meja taki dijay wan sotu notu dide abibi fano dufu ga konde ngalanti mushi saipasa ude aso anga wan sama di abi sama na peshi na pe sana peshi wan peshi de poti shikiman shi de kay SMR na apishi fu ganti à l'hôpital pede poti shikiman din libi ay no sotu situation di den sama se fi jabi sama na pe na fi asani bon ne uko michi de fu de takianga ugomo fawe sande shi anga kande sande and sade wakiti afu de yepi den faigo isa taigui gomo fawe sama yu fu yabi sama na pe fa spesi me bali ala kimang fu la jo wilutu wan bigi odi na bakan na ya asituasi fu à l'hôpital agandi l'hôpital pede poti de sama kande tede sama mu tede de sidete wan pisida de poti de sama kande de mugo a kine de sanape donc ya ma asituasi dimi se figo sinape milukudung anasama taigi ma yu yabi sama pe sai chai gona pe me gona pe bikame pikin sadi dona pe abi ten begin décembre nya adi dona pe bika amugwa rééducation sani kiné donc d'infolution pour fa anyu l'hôpital avant pi kopoti na gandi l'hôpital et ala dei me gona pe me chanya nyango gen enso pe aussi dona pe na pe me shimo isi elong e passa a nyala den kamba enko aussi se fi pede poti dengen fa poti ko aussi a kasini wan tas fien mbe poti na pe a moishi meke molusu sanyaini episi ala sotu sani wan fu den de ya tâche de ne mi te katas ne mi soya infirmière ne taki sume wan soso pisi asume ne mi te kala de kosi ne mi chai kwa usubaka ko wasi pe umu fa den ko si poti wa ma fa ko si poti na pe wa bi fu poti de na wan hanger fu anga den ko si ma même de taki de moishi klena amur siking de moishi lai mi loko dung a nya cuisine fu de infirmière c'est fina pe de moishi long ala yu te de shidon moishi lo na pe au me moishi dimiki na pe mi chai plaque go poti na pe ta iside en total na shigishi moishi dimiki na pe kaba shigishi ayon menten ni ko taki 2 semaines mi ki fo mi ki shidanga plaque da den tuta wan abego mote bikame abego poti tembe ajombo me jombo tampu den da de me ki den bakarati mishitaki no de mo ipi de mi chaya a plaque gopoti da anga a plaque mi kishiden pe ame pike sabe de anya wan fu de kamba anga madame Bizel ape de point no eshide de point ne de poche kon e wine wan kamba donc eshide mbe golukwa plaque fa be kishimati de fa ishi mi ogona ape baka mi ogolukwe fa kishi moishi bika de layete mi eshide pem gona ape se efi mi eshide de moishi loite donc mi mbe wani de sama be duwansa ni na l'hôpital fu de moishi bika ya kanja wan l'hôpital da moishi lai na ape wa do yego suku yepi da na shiki isago suku bika enke fa de na ape nkumisa ayabi wan diare wa sabie funa de shiki de meke a diare na ikabane ai vomi wa sabie funa de sande meke da asande na ikaba today di de ai debun baka di de so abigin baka okay mina itaki na dati ma quand même wan l'hôpital ni inakabi soipi moishi bika na pikin so ha hipi fu sami sefi ay luku chanya kuku fu den sefi me luku dun taki de moishi elong ay nya kuku fu à l'hôpital ma ay ni sayeta guya so
E taki anga de sama sefi ne sade piki sade taida ki yodo fu de piki. Ouais, à 4, mi gonen, tia gimwa, abe gimwa feuille, takeye, mi mobile gona, mi asabi on sou bureau d'ici dati. Voilà, den infirmière sefi, we gona ape we taki aden, de taki, den amandu na wanki sani. Den sefi na wo koman, de amandu na wanki sani, ma temi kisi de moishi me tia yengo soy de infirmière de meke photo ala so tu sani. Dus de sefi de na ida konga sistema de apoy do na wanki sani. E me na taki de infirmière na de mu meke muiti. En ke fawe ke famille egoshi aso tu situasi de dan wien ke famille mu mandu ansani to. Okay. Bika yabisa madina ape ai fele futaki. Mami na fele futaki bika asande na wanshiki. Bika efuna mibe siki mi noicha be ogodido inya l'hôpital de. Okay, na toda kina nono sana bushko pu di pasa gi den sama di abi samanape. Gimi den sama di abi samanape tu mi hoptaki den sefi efu de man me keden gona radio wilututu fugo gi akagi na ape tu bika okay den sama itaki de sikiman dem goshina ape temianga de taki de ya japo itaki next ma ya giden fu mi yufa mi dena ape fu amu mo siki dus yabi fu meke wan moiti fu taki anga de sama fu mi asabi pe ojo go fu na sajo du fu umeke moiti fu de ye pi wanga asani fu de moishi na ape bika hipi to misi and gimi na wanki famille dia bisama na ape muma fele fu taki so wansani bika asani ako taki a dangereux giden patient. Okay, sa gatangi fi paso ambude go fa. Okay, gatangi fi to.